Vidovdanski skup se svake godine održava u drugom mestu, a domaćini ovog puta bili su veterani iz Zlatiborskog okruga. Predsjednik Udruženja veterana 63. padobranske brigade Vidoje Kovačević istakao je da članovi ovog udruženja imaju zadatak da neguju tradiciju 63. padobranske brigade, čuvaju sećanje na poginule saborce i članove njihovih porodica, kao i brigu o ranjenim, povređenim i bolesnim članovima udruženja. Članovi udruženja veterana 63. padobranske brigade su pripadnici padobranske brigade i prvenstveno oni koji su učestvovali u borbenim dejstvima u sastavu brigade, ratni i mirnodopski vojni invalidi kao i porodice poginulih boraca. Naši članovi žive i rade na celoj teritoriji Republike Srbije i imamo i dosta članova u bivšim republikama koji aktivno učestvuju na našim aktivnostima i skupovima. Negovanjem duha zajedništva, pripadnosti padobranskom bratstvu kao i promovisanju pozitivnog načina razmišljanja i tradicionalnih ljudskih vrednosti i humanitarni rad u cilju pomoći ugroženim kategorijama društva. U ime predsjednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića okupljenima se obratio potpredsjednik vlade Aleksandar Vulin. Sve velike vojske, a srpska vojska je velika vojska, počivaju na mitu o nepobedivoj vojsci, o nepobedivoj jedinici. 63. padobranska je deo tog mita o nepobedivoj vojsci i nepobedivoj jedinici. I da li bismo bili danas onakvi kakvi jesmo, da nije bilo te legende i da nije bilo tog tvrdoglavog uverenja da smo bolji i jači od najboljih i najjačih. General u penziji Ljubiša Diković pozdravio je srpske heroje. Ispred mene su ljudi kojima je sloboda ove naše Srbije, kojima je čast, kojima je drug, porodica i puška bili preči od života. Ispred vas su ljudi, ispred mene su ljudi posebnog kova. I to ne može da bude svako. Može da bude samo onaj ko je pobedio sebe. A vi ste pobeđivali sebe nebrojeno puta, najmanje onoliko puta koliko ste se sa visina spustili na zemlju. 63. padobranska brigada od nastanka 1944. godine do danas obučila je na desetine hiljada padobranaca. Za pokazanu hrabrost i učinjena herojska dela tokom borbe i zadataka, 63. padobranska brigada je 1999. godine odlikovana ordenom Narodnog heroja, a Srpska pravoslavna crkva odlikovala ih je ordenom Svetog Save. Za druga! Za pušku! Za pušku! Za vojničku i ratničku čast! Za vojničku i ratničku čast! Padobranci 63. padobranske brigade! Rade!